About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Dobro jutro. Tole bo zdaj posušila na glav, pa bomo pa hibiskusov čaj skuhali. About to see the world in action, what we can be. A bi ti meni en tur naredil, tur de parcel? Mi sploh v bistvu nismo vedeli, da to pride zraven fleta, ne? Da se sprosti malo človek, ne? Ja, džungla sred Miamija, ne? A dej, to bomo spulali, pa boš ti Maji pihal s tem. Potegn, fajn potegn samo. Urej, no. Ta je že bil polomljen, tako da nobene škode ne dela. Pa si zih, da ni kaj kakšnih krokodilov not. Je pa res, da če bi bil jaz krokodil, ne, bi z veseljem kležal. Ne razumem tega avta. Zdaj je pa cel odklenen. Gremo na plažo. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own time. Sej ne morem verjeti, da sem jaz morje dočakal 2018. A dej nekaj, no. Peanut butter, banana, granola, kaj še not? Dragon fruit. Ja. Superfruit greens. To je kar malo preveč zdravja na enem kupu. To je pa plačilo za ves trud. Naprej in nazaj. To je life. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Džala, brat, lej. Thanks. Jaz mislim, da toliko cajta oglašujemo tele koktejle, da enkrat se mora nekaj zgoditi, ne? Čin! Več ne cigla. Živimo pa kar v Orangetu, meni se zdi. Imenuje se Little Havana. Gledat gremo aligatorje, da mi ne boš kle odrezala, Maja. Ne bom. S temi airboati, ki pač lebdi v zraku. Sem vedno to gledal na National Geographic in se mi zdelo tako nekaj nedostopenega in je dejansko samo $20. Kle noter pa ne bi plaval. Kaj? Da ne bi plaval, kle noter. Kaj? To je bilo pa po moje najbolj zapravljenih $20. Jaz sem mislil, da bomo tako nadaleč videli enega ali dva. Pa že sama vožnja je bila bolana. Hudo. Samotom sva velika fena ene nadaljevanke. Sva se v bistvu cel faks pogovarjala o njej. Kaj znano? V glavnem, tukaj so snemali uvodno špico oziroma vse, kar je posnet v Dexterjevem stanovanju. So pa tukaj snemali tudi film Pain and Gain. Hey baby, Where did you get that dog? I got somebody here that wants to meet you. Vse skupaj je v bistvu ful zagrajen, ampak zgleda bolano.
ni lepa dekoracija, no. Ja, to so pa hortenzije, ali kva si to prines? Lahko pa zvočni gor vržem. Tukaj so pa oni veseli, da sem jih že 10 dol spravil. Ja. Aranžma je podaral, Maja. Zakaj rabaš ta aranžma? Ja, a ti ni všeč? Saj sejđa, se počutim, kad ti slešnik, sem pa kaj preganja. Thanks, I gave up. Tale, ja, Tam je direkt. direkt na ksih padel. Ne bo, če už dosti visok splezal, ne bo. Napejt. Še malo, Zadrsi, veš? še malo. Ne moram. Je plezi, no. Še. Lej, si ga imaš. To. Pazi, da ti na dol padel. Pazem, se sem delač. Aha. Sem rekel, da ga bom, pa sem ga. Pod placem si tako dobesedno zažgal, kada bi se po vrvi spustil. Po moje, da se splača. Drugače pa vem, da je to zelo težko odpreti. Ampak hotel sem probati enkrat. Eno mačeto brabo, ja, ki bi ga tako klestil, a veš. Dam ga bomo nesel, bomo tam to naprej žagali. Jaz ne morem več. Včeraj je bil nov let, oziroma danes je nov let, prvi dan v novem letu. Malo smo šli čez downtown in smo naleteli na koncert od Pitbulla. Sicer ne poslušam te muzike, ampak poznal sem pa od prvega do zadnjega komada. Skozi sem si želel, da bi za nov let bil na plaži in evo. Zelo hvaležen. Všeč mi je, hud mest. To mi je vzelo že več kot pol ure. In je v bistvu kar trd oreh tole. Se sliš? Bol bo še enega, no. Daj pa to stare pasme. Se užitni so vsi, te imajo več soka, oni imajo pa več mesa. Prste vedno na noter zavihati, veš, da kaj stran ne odleti. Razbar bi bil tudi lahko, veš? A ne? Ja. Kakšna lipa je fajn, je zelo mehak les, se fajn oblikuje. Ja, če imaš šloh nož, res, ja. Še enkrat. Se zdaj ga lahko po moje sam tako noter, veš? Tole je pa tako zaslužen, ne? Če tebi ni dobro, mi ga pust, ker sem se fajn namatral za njega. Lejo, no, naša brodolomko. Ste živeli pa bijo, ne? Kalebi palijo na tole. Ja, našo Majo presenetili, da vidimo, kako se kaj na tole perutnine odziva. Vidite se mi kjer po serije. Najprej rame letel to. No, malo smo se pohecali, zdaj pejte pa domov, no. Ej, če me en zadane, pazite se me.